yubakiye ubutegetsi bwe ku bwoba, birangira avuze byose. Mu myaka za 80, Colombia, amafaranga ya kokayine yuzuye imihanda, ruswa ijejeta mu biro byose. Yavaga mu muryango w'abakene, isura ituje, aseka cyane, n'ubwenge bwinshi. Yubaka imihanda, amashuri, n'ibibuga by'imipira, abakene bamwita umutagatifu. Mu gihe gito, ayobora igihugu atarigize atorwa. Ibisasu biratangira, abacamanza baricwa, indege ziraraswa, abapolitisiye barabura, amabanda avuza ubuhuha, adikarara intambara ku gihugu, igihugu kirasenyuka. Amerika nayo yinjira mu ntambara, abasirikare badasanzwe bigishwa kumukurikirana. Acika gereza yiyubakiye ku giti. Ku gisenge cy'inzu Medellin, imvura yaragwaga nk'amarira, yagoswe hose. Amasasu aramufata, umujyi wose uraceceka, umwami apfuye wenyine. Umwami wa kokayine, Pablo Escobar.